Ya, agnarako Marina. Nom du scène Marina fogna. Geraldo na hoe en tant que slameur antsovina humanoïde. Jenita de nom de scène la Miss MP. Ezekiel de nom de scène Thomas. Raha ohatra zany hoe le collectif na slameur fogna zany raha ohatra hoe mbola Tamatave raika ty fogna. Fa hoe ny foyer gnanaovagna slam zany zao fa ezahanay hoe miôvaôva tsy alliance taloha izy alliance française fogna fa zao zany izy ezahanay miôvaôva ndraiky lycée technique de zao zay angataka foyer hafa koa de miandry an'zay mba hivan satria arakaraka an'le olona nda hijery misy lavitra misy akaiky de par rapport an'zay. Raha ny anahy manokana zany slam poésie sy ny hoe poésie classique zany mampiavaka ananjy toa hoe raha ny slam poésie zany forme moderne ny poésie classique zay fogna aloha de raha par rapport amin'ny rap zany izy au début ny rap zany miaraka amina instru et tout fa zao koa ny slam zany fa misy le spoken word afaka atao slam musical fa izy zany fantatry fogna mampiavaka ananjy amin'ny manière fagnanaovagna ananjy mampiavaka ananjy ke fogna angambany. Bien que ny slam afaka mangalatra kely ny flow-na rap fa mifantatra fogna hoe miavaka izy roa. Aminah ndraiky ny slam pensée libre zany tsisy fepetra marobe aminanjy fa miakatra inspiration de manoratra tsy hoe hira tsy ohatra ny mitovy amin'ny rap zany marobe raha tandremanjare agnatiny fa slam manoratra anao de mitady flow fotsiny de zay afaka ampiarasana amina instru fa tsy mandreraka be zany mitady instru. Efa voateny takeo aby tsy mila instru zegny vao afaka magnano slam. Mampiavaka ananjy amin'ny tononkalo izy modernisé tsy voatery le flow le maraigny fa karaha hoe iaignana kokoa zany le slam satria efa misy raha roa atao amin'ny slam texte zany hoe tenenina ambava de fihetsika de par rapport amin'ny tononkalo zany izy iaignana kokoa le texte zany mampiavaka ny slam amina. Amina slam zany efa presque voatenin-jare jiaby takegny fa anao zany amin'ny slam afaka magnano zay tianao libre zany anao mijiabijiaby na mot io na amin'ny gestuelle io na amin'ny façon hitondrasanao neninao io libre anao mijiabijiaby. Zay amin'izao zany le hoe membre actif eo amin'ny vingtaine eo. Ya 2009 le taketo Tamatave 2009 tonga natsangan'ny Momo nitondra ananjy taty de avy takeo misy an'le slameur rappeur à l'époque misy an'ny street soul membre rappeur atao koa sy poète taketo regny mitambatra raika lasa nagnome an'le collectif TALY. Amin'izao ny projet agnano spectacle raiky zay seul psychopoète efa nisy première édition izy io de le faharoa zao avy psychopoète de manomagna ananjy amin'izao de akoatran'izay misy déjà aloha slameur tsiraikaraika samy managna projet individuel am'le mamoaka audio de iezaka koa zay amoaka collectif iaran'le matalimitaly. Vokatso azoko tamin'ny slam aloha zany voalohany indrindra karaha hoe nety zany fiainako nety taminazy zany le izy longany tiako le izy de tonga de nety tamin'ny fiainako koa de igny koa nahafahako namoaka ny talentako avy satria za efa tamin'ny lycée za efa tia manorasoratra kanefa zany manoratra tsy andeha tsisy tanjona tsy ndeha hoeza fa tamin'ity zany zaho tonga tamin'ny TALY de nafantatra slam de mba misy tanjona za zao zany nina zany raha noentin'ny slam tamin'ny fiainako. Nina ndraiky nitarika fiadanan-tsaigna karaha ataoko milamilamina saigna ohatra hoe misy zavatra mampiasa law ohatra taloha ohatra zany misy zavatra mahasorena de manoratra de atao manoratra amin'ny alalan'ny soratra igny zany ohatra hoe vignitra de manoratra ny raha jiabijiaby agnaty foko zany za karaha zany manoratra fogna za taloha takagny mbola tsy niditra TALY fa tsy fantako hoe ino raha ataoko ty fa hoe tia manoratra za de rehefa niditra TALY za de nafantatra bebe kokoa momba ny slam de fantako hoe zavatra tsara le izy zavatra afaka hitondra lavitra kokoa sady nafantatra hoe misy talenta karan'zany za tsy nafantatra an'zany za taloha. Amina manokana ndraiky le avantagen'le slam misy anatra koa le fait que hoe
anatra amin'ny tsara io na de hoe misy gros mot aza koa fa de magnaraka an'izagny mba misy fialamboly koa zagny aminahy manokana fait que hoe isaka samedi après midi mba hoe misy raha atao zagny anao mandeha amin'ny alliance aty. Ino vokatsoa andesin'ny slam ny tegna hoe hitako développement personnel le raha satria anao zany karaha hoe anao zany tsy afaka mijanona amina stade raika fa tsy maintsy miévoluer fogna. Zao nataoko taketo mila mihoatra ny limite koa iza mila magnano an'izao ndraiky za de mila mahatratra an'izao ndraiky za de karaha fogna mety hoe possible amin'ny activité hafa misy an'izay fa za zany fa tsy mila mandeha magnantogna hoe andeha hagnantogna conférence na développement personnel za na karahan'zany fa akajo fa mahavita an'izay ohatra zany za manoratra texte mikasika ny tao madio ny tanàgna de raha za manokana zany vakeo ohatra andeha amin'ny lalana ka misy raha tiako ariagna na za matsapa tegna na za niteny an'igny auto développement koa zany le raha en même temps. Ankoatran'izay koa zany misy an'le hoe ça rapporte un peu de l'argent quoi ouais satria misy an'le mandeha magnano spectacle mandeha magnano tournée satria mety tsy voatery zany hoe 400 volts fogna andeha hagnanaovagna spectacle. Zay zao 2018 nagnano tournée Mada 2019 nagnano tournée koa. Raha za manokana nanomboka 2013 tegna ny slam. Za 2015. Za 2017 nanoratra fa 2020 za tegna niditra tamin'ny TALY. Za 7 mois zegny nanomboka novembre 2020. Concernant ny national déjà misy présélection isaka région ohatra zao aketo zao misy an'le champion régional champion tantsinagna zay organisé ny Soela koa de rehefa telo voaray amin'igny de arakaraka ndraiky arakaraka ny organisateur avakeo raha ohatra hoe Madagaslam amiteny hoe poète telo laigna na hoe roa de roa am'iregny na telo am'iregny mandeha karahan'zagny de regny ndraiky avakeo mifanignana am'le ville hafa tonga Antananarivo de zay mandresy raika mandresy amin'igny no mandeha magnano mondial de zay ny fandehana zagny. Madagaslam zagny tegna mi-organiser an'le national fa ny régional zagny ça dépend le collectif am'le région misy ananjy mi-organiser an'igny. Dans 10 ans zany za zany mba tia hita hoe collectif ataoko hoe matanjaka zagny hoe collectif ta satria tiako zagny amin'ny fotoagna zagny raha ohatra hoe efa tsy na de hoe organiser national zagny fa tsy voatery mihitsy hoe tsy voatery Madagaslam zagny ny organiser ananjy fa zay zao afaka miteny hoe meo anay raisinay les organisation de zay mi-organiser ananjy en partenariat avec miaraka aminjareo bien sûr fa mba tianay zagny hoe mahavita tegna karahan'zay. Dans 10 ans longany zagny nofinofiko mitombo longany zagny membre de les membres akeo koa io tsisy miala tsisy kivy fampijanona koa de dans 10 ans zany koa tiako za mba magnano mondial am'zay agnatiny zagny mandeha ndafy za am'zay tsy maintsy zagny tiako zagny dans 10 ans zagny tsisy olo tsy mafantatra hoe ino ny Slameur ny Tamatave ino ny TALY dans 10 ans fa mafy be zagny olo jiaby agnatiny. Ya managna menimeny ihany za. Ya mety possible donc mbola tsy fantatra moka le fiovandraha za tsy mahay an'le afara fa raha aminahy manokana zagny le dans 10 ans mba mahay miray ina alonga zay jiaby satria arakaraka an'le firaisan-kinanay no ahaizagna ny mampitombo an'le fahalalagna agnatin'le TALY koa hoe agnano karakory na fa za zagny tsy afaka aminavina mihitsy hoe karakory fa raha ny fagniriako ndraikany ya mahay mitombo miakatra mihitsy le lazakato. Tokyo RM de Aurélie Louise. Ny mondial voalohany fa mbola membre ny TALY koa viavy izy à ce qu'il paraît. Tsy voilà. De efa mitelo zagny membre ny TALY efa nagnano mondial. Nena zagny hoanao marobe miteny tia slam Facebook partout na mitotran dalagna hoe salut Slameur déjà managna agnarana zay. Hoanao zagny hoe managna blocage na hoe managna complexe tsara zagny magnano slam tsy voatery slam fa mety marobe niara fa le slam zagny resa zay zagny Slameur de nenay teneniko en fait ny slam zagny tonga de performance zay zagny izy ny tegna marigna performance fangatako mba asigna lanjany koa neninay satria mba ara de au moins zagny tsy tokony ahilikilika neninay fa na de hoe le groupenay zagny somary hoe kelikely de tsy de hoe be olona maventy karahan'zagny fangatanay zagny mba hoe tsy ahilikilika fa mba asigna lanjany karaha aran'ny nen'olo jiaby io. Be olona manontanitanina anao ndraiky amin'ny sisiny akagny hoe ahoana manao slam sasany matahotra hiditra akao vegnonjareo fa hoe
zavatra mampatahotra be le izy nefa hitako misy olona mana talenta fa tsy hainy zany le mamoaka ananjy de zay zany miesaka magnatoro fogna hoe koa tegna hoe te hanoratra te hiditra Slameur any Tamatave de miditra de akao afaka manatsaratsara ny zavatra efa natao zany. Misy atelier isaka lahady takeo fa tany confinement nisy tapaka de le atelier nenay mampianatra zany misy fampianarana agnatiny akao. Za zany manentana anao anao zegny mahita ny vidéo ty mitongava fa tsara hoe sambasambatra aby za isaka sabotsy après-midi rehefa tonga ty maraigny raha zakenjareo koa tonga de mahatonga saigna be.